India berkikam ki bersyirkai haka jingyai denti ke banyu puprasnem. Ko belai sibune piki subscribers baru ki berjusu teman page video sekali ke channel Storyteller London. India kalau yo ya ke jinglai do jaga kat santrik jong benaga sakasnem. Siejar kendai spa sapunyo. Bat ke jingrakhe ya ke independen ke snem arajarusan. Kadai ke jingrakhe ya ka jing dap nyo pupras nem karta. Kal jing dan beriu jong karu India ke snem siejar kendai spas sabunyo. Kadai tang lai pulai kror. Ka GDP ya ketiga por kadai tang arlak nyo pojar. Bat kawan nembar sispa lai pun beriu. Aku percaya. Tiarthma padan. Wall military rank ru kampadan. Namar badang day keri ke badang syuka. Syak skor tok ban sengap ya ka history jong keri India. Ya ka jing kiu jing syar. Lada day hakaspa ka jing nang jing start. Bad karoi ka par jong keri India hakini ki nyau pupras nem. Bad hadu kat nu ka jing ya per haka jing long jing man. Nadu kita gisnem hadu menta. Daya ka snem siejar kendai spaan riu puar. Kari India kelas dang ban ya betong. Ya ka jing nang jing start lada day. Shaspis lani syarengko. Badai ruha ketiga senem. Balakha ya ka space program jongker India. Balatip kum ka Indian National Committee for Space Research. INCOSPAR. Usaintis bakraudu jongker India ketiga poruday. Ubikram Sarabhai. Roket depan nengkong jongka India uday. Unaik Apache roket. Lakit yuti roket. Haka bicycle. Bat ka jingkia jongti roket kadai. News pa katsan kilo. Lates yuti roket bat kadai kasin ka benengkong ya ka history jong karu India. Bantes yu roket. Bat ka jingtes yuti roket. Kalalong ka bajob. Hakas nem siejar kendai spaan riu kendai. Naka inkospa. Syaka ISRO. Ka full form kadai Indian Space Research Organization. Hakas nem siejar kendai spaan usan ka India kala penher nengkong du yu satellite keri. Ubag kerteng Aryabhata. Badiau ni satellite la penher lengba u Soviet rocket. Balashna bat penbit penbian deka ISRO. Kani gadai ka sinjam ka ba crowdu jong ka India kasin ka nengkong. Bada kasnam syajar kendai Spanyol pusan ke India kala penher sayo satellite Rohini 1. Bad kalalong kasihin ka benengkong ya keru India pan penher satellite lengbau roket balashnahi daka ISRO. Ka India ban be ya katong ban long lem kum kiwi kiri ki balayat syaprang. Kam syem la syong taj badaya kasnam syajar kendai spa prapusau. Ka India kala pa iyo Rakesh Sharma. Ban lech syobnai. Bat kate ka jinglet kalalong ka bajob bat kadairu kasin ka benengkong ya kari India ban lekiu syawhaw. U Sharma u lapelut por news ni arpoi kenta. Ha lani sahit kumbangyong. Bat nadu katiga por. Kirisap ngi kamtam kim dan nut tansyu ban pejpo iya kari India. Naumar kumbalong kirisap ngi kari India ru kalapoi syawhaw. Namara ketiga por ke India kadang duna bah ke teknologi. Kumta kalasain ye kedil. Bat ke Rusia, bat ke India kalapa ye ke saintis. Ban lek pentebit. Bat ye trilang, bat ki Russian researcher. Ka Amerika ketika por kam sultanat ya ka India hak jing ya day. Bat kani ka jing pa training le pentebit. Ya ki scientist Russia ka ting yo baka India. Kan sashna ya ki ballistic missile.
Hang ning is tu syai banadu kas nem syejar khandai Spanyol puai. Ka Amerika kam kuat ba ka India kan kiu. Ka India kam syamla sengap ya katai ka jing objek jongkeri Amerika. Henry ka yaj becakmat ban pendap ya ka jing temu jongka. Kiri sepngi baro ki percaya ke India da ka bagiong. Kumno kat ka jing duk jongkeri India ka plan penban ya ki kam ki bahe. Hakas nem arhajar prak kalapa ya Chandrayaan 1 hau benai. Bat kini kadai commission ke benengkong jongkeri India hau benai. Badu Chandrayaan 1 udai benengkong ban conform bahau benai kadon Kiri semi kentup ya keri Amerika kipit po ya ke India da ka baki ong baka India kan laban tau perti Henry kan next target jong ke India kadai Hamas. Bat ketika target jong ke India ru kalolong ka bejok hakas nem arajar katlai. Ka India kalalan siyo Mars Orbiter Mission Manggalian. Bat kini kalawan ranam ya keri India kum keri ke benengkong Asia ban poi Hamas. Bat kawan nembar saw kepercayai. Ketliak terkong rendang kiri sabni ban ang lengo ya ka jengkiu kensan jong ke India. Badha ketiga po datang ke US, ke Rusia, Europe, bat India. Kibala pendap ya ke mission Hamas. Hakasna marjar kat kendai ke India kala launch sayo Chandrayaan 2. Hot kam syam lolong 4% ke bejok. Tang bahadian sausnem ke India kala penher sayo Chandrayaan 3. Katai mission kelolong ke jingjob ke bakrau. Bat ke India kadai ke benengkong banlan. Ha South Pole jong benai. Hakan ikasna marjar pusan ke India kayo ban celebrate biang sakaway. Bat kata kadai hakasin ke baar ban pasha space. Lengbau astronaut Shubhan Shukla. Kumta ke India menta kalalong keri ke baklan. Keri ke bakrau. Ya ke bakiri ke pertai paro. Kihapan perkat arsin. Ban pekpo ya keri India. Na ke jingdon beriu ke balai pulai krur. Menta kalada kapabun beriu tam ke pertai. Ka GDP na ke nembar sispalai pun riu. Menta kalawan nembar saw ke pertai. Haki bor sipai hakas nam syejar kendai spasau punyo. Kalong jiru. Menta nembar saw ke pertai. Haki company beper jong ke pertai. Lai pusan ngut ki CEO kidai ki Indian origin. Menda ke India kala kiu syabaro kiliang ya ka ka bomla ha India. Menda ke India kala shnahi ya ki tirthma kala sedang man shnahi ya ki jetma. Kari India ka deru keri ka babun tam kinong pendon kam internet. Kendai spa san pusau point sau million ngut. Kinong India kiba pendon kam internet. Bat kadai keri. Kau ba pendon kam internet buntam haka pertai. Kumdang isau sarong yalaga jonggeri. Bat kene ka jingraki. Kabahnyo pupra jong ka jingyo lailu jonggeri India. Kalong ka jing sarong yang ikinong India. Parlok lada pirang kuasyu ban yoso yaki jing batai jonga. Sa comments next. Lada pismanadi ka channel jonga saya tu lam gi parlok jong pi. Lada pismanat saya tu inga story dalam.